le tun trum class ha chuan biology class 12 zirlai chapter 2 reproduction chungchang kan ziranga kan chapter thupui tur hi sexual reproduction in flowering plants ti ani don ani chapter 2 a hian thai pangpar apar chi ho engtinge anin tha pun ti chungchang kan zir do na thai zong zong hian par lova apar le par lo an oma chung apar ho in tha chhon dan bik sexual reproduction an ti dan chungchang tun tuma hian kan zir do na ni reproduction ti hi a definition a chuanin the production of offsprings in plants by fusion of gametes resulting in offspring genetically different from the parent or parents tinia sia chu anin tha chhona khan anu le apachi gametes kan ti ho te kha anin bel bomanga anin fused anga chu ta tang chuan thai thar dang alo chua kanga chu an tha tu annu le an pa parent plant kan ti te anglo alo chuak do na ni a chan chu parents a khan male and female ate kha anu le pa kha in anglo anlo nei thina wangin an offspring se te khan parent angchi akha alo piang thei thin lowa chu wang chuan genetically different ti ani thina ni te chuanin pangpar kan ti chi howa hianin nichina kan soyang khan apar chi le par chi lo an oma thaya hian apar chi a hianin sex organs an nei ve chu pangpar apar kan ti lai taka hi nia pangpar kan ti hi a khilfiana chuanin it is a shoot bearing notes ti ania ten chu ba ka chuan it is a modified floral leaves ti ani bokani pangpar a hian pat chi hrang hrang a oma chung a pat te chu i pakhanna sepal ani sepal kan ti chu hei alima poen han entai langin heng ho hi sepal chu ani hemi sepals hi pangpar pat cha apon langber ania atan tang puin arong po ring an ni thina ni adot le chuan petal kan tia petal kan ti chu helai le ma point ti hi ni pangpar apo apar kan ti lai tak hi ania chu petals a hlom puya soina ra chuan corolla ti ani tena dot le chuanin stamen ania a hlom puya soina chuan endoecium ti nia hei aming danga chuan microsporophyll ti ana boka he stamen sahi hei heta po hianin alangta a hei stamens kan ti chu ni stamen chuanin kuang ania hei filament ania chuan hei amor bo ka hi anthar ti nia stamen sahian filament le anthar keng tel ti na nia next slide ta kan na soi fi anga hemi stamen sahi apachi keng tu ani chu kan lo chin chia don nia tin adot le a chuanin achung ril bera om chu carpel ti nia mingdanga chuanin pistil ti ani boka hemi carpel hi a hlom puya soina chuanin gynoecium ti ni boka megasporophyll ti soi ani thin bokani apa chi stamen soinan khan microsporophyll ti manania carpel soinan han megasporophyll ti man ani bokani chu ria ilangin hei pangpar lem chu ania ta chom pat thrang ania nichina kan soi tong khan sepal te petals te stamen le carpels ten ni hemi jinga hian stamen le carpel sahi sex organs of flowering plants chu pangpar ania chu pangpar chuan parts pali ania
chumi apa chinga ro chon stam le carpel te hi hemi te pan hi male chicken tu nia hi female chicken tu ni ti kha kan chin chianga hemi te pan hi apoi mo le zola ni ti kan chin che don nia adot le chuan tu na khan pangpar pat sang kan soita khang pangpar pat te khan hathor hang an ne tu na khan engam chen chu kan soi to amaro che tu na hin han soi non le tha ilangin pangpara khan nichina kan soyang khan sepal petals androecium gynoecium kan tiang chi te khang chi ho pangpar parts pali te kha pangpar pakhata a vek jon complete flower ti turania ta chuanin nichina kan soito calyx le corolla kan tiang chi sepal le petals kan ti te kha heng ho hi non essential holes anthia reproduction chungchang ain hemi te pani hi role nei lo reng chuan ni lowa amar chu an role hi apoi mo lu tuk lo dewa chu wang chuan in terms of reproduction a chuanin calyx le corolla te hi non essential holes ti soi annia ta chuan hemi calyx sepals kan ti te hi pangpar apat jinga apon lang bero omani awangin a function a chu protection ani inner holes te protect tu ni chu wang chuan kha I apoi mo na ni ya tin corolla kan ti hi pangpar kan ti apar moi lai ber a colorful pat lai ber hi ania chu ming danga chuan petals ti khan ni ya corolla petals kan ti ho khan ni hemi function a chu pollination aum theina tur thana insects ho le organisms dangte pollinators kan ti ho heap home tu ani akalar kha insects kan ti te pollinators ho te khan animals ho khan an muanga ti chuan kha pangpar kha an ron pananga ti chuan pollination alo om theyang pollination chu enge kan ti chuan pollination hi enge ni kan ti don chuan pollination to the transfer of pollen grain from anther to stigma ti ni nakina kan na soifia zolanga anuchi apachi avakalanga ya apachi anuchi boma avakal thena turatana I puitu te kha pollination nia chu process chu pollination hi ani chu chin che ila ten nichina kan soito big gynoecium le androecium carpels kan ti la stamens kan ti te kha in terms of reproduction a hi chuanin essential holes ti nia heng essential holes te poimo na chu nichina kan soito ang khan stamen kan ti ho hi chuanin anther akeng tela tin filament akeng tela tin connective tissue akeng tel poka a function a chuan male reproductive organs angin a umani stamen se hi achan chu anther kan tia hian he anthara hian pollen grains a in siam don apachi ho kha chu pollen grains chu anuchi boma transfer avani khan pollination ani ti ni china khan kan soi to he anthar keng tu hi stamen si ani wangin male sex organs ani tani ten adot le chuanin gynoecium carpel kan ti hi ani le hi essential holes kan ti jingami ania hemi hi carpels kan ti mingdanga chuan pistil ti ani boka hemi na anhatho poimo deu ve thungero chu reproduction a female reproductive organ sangin na thokani nichina kan soitong khanin carpel sian akentel chu ovary te style te stigma hengo hi akeng telani hengo hi akeng tela hemi ovary a hian he ovary more stigma a hian pollen grains aka transfer avani khan pollination ani kan thia chu hemi carpel sahi apachi lo dong song tu organs ani awangin female reproductive organs anga soi ani ve ni pangpara chuan chu chin chiale ilangin adot le chuan male reproductive organ chungchang hi
soita ila ama kan soitong khan pangpar holes pangpar parts jinga palia khan enrosium stamens kan ti ho kha male reproductive organs an nia chumi chungchang chu tu na hen kan sei do na ni essential holes kan ti jinga mi pakhata khania stamen hi stamen hian parts nichina kan soitong khan alima kan muang hian aneya anthar aneya hemi kuang hi filament ti ani bokta filament hian anthar hi akeng khongta he anthar chunga hian pollen grains kha ain siam chok china pollen grains chu male reproductive organs kha ani apachi keng tu kha pollen grains ani anthar hi bilobe structure ania ti chuan filament ha hian hemi anthar hi tian ain vuwa le makan muang hian ten anthar chunga hian pollen grains in siam na tur bom oma chu bom chu pollen sacs ti ni hei hi anthar hi bilobe ania bilobe ti chu aphir ti na nia aphira hian ale lamzo ka pollen sacs pahnia oma bilobe ani ta ka vaina lo phir ta ka wangin a total kha chuanin pollen sacs pali anthar pakhata hian umjel ti na ni pollen in siam na tur bom akha anthara hian pali zela ti na ni chu khang pollen sacs pollen grain an in siam na tur anthar chunga omate kha microsporangium antitani microsporangium hei hi apachi in siam na tur bom anthar chunga ming ani microsporangium antini adot le chuan pollen grains te hi tam tak ania pollen grains hi te tak te mitlonga mu tham lo apachi keng tu ania chung pollen grains kan ti chu pollen sak chunga hian tam tak kha anin siam chok thina ti chuan pollen grains so hi nichina kan soi carpel pistils kan ti more stigma a transfer alo ni khan pollen grains hi alo germinate alo triaka pollen tube te lo siama chumi pollen tubes kan ti chuan male gametes kan ti kha akenga anu chi boma chu male gametes chu pollen tube kan ti khan azuda lu thina chu hei hi apa male sex organs le hei pollen grains kan ti te pollen tube kan ti te khang ho jong jong in ha an tho da na kha ani adot le chuan microsporogenesis hi soitai langin formation of microspore from pollen mother cell ti nia nichina kan soitong khan male reproductive organ chu stamen ani stamen chuan anthar chunga chuan pollen sacs chunga chuan formation of microspore hi ani he microspore hi pollen mother cell atangina ro in siama chumi zia chu anthar chunga pollen sacs chunga khan sporogenous cells anti bokle pollen mother cell anti hi oma chumi pollen mother cell atang chuan microspore hi aron in siam chok ta thina he microspore hi athang liananga differentiation kan ti te stages of development chi rang akal tlang to no atopa pollen grains ang chok do na ni chumi pollen grains chu apachi kan ti akha alo ni do na ni ya then hemi pollen mother cell hi a short form chon PMC ti a soi pon thina nichina kan soeng khan microsporangium chunga khana oma ti chuan khami PMC pollen mother cells kan ti ho khan meiotic cell division ang kal thlang to nuwa microspores aron siam chok do na ni ti chuan heng microspores te hi amal te a lovin engeni a group rangin group ang hian an ve a hlomin an oma chu group khata khan pali zel in an thina chu wang chuan microspore te tat tin an soi thina ni microspore te tat tin an soi thin chu achan chu cluster in an oma a group in an oma group khata khan pali zel an box si wangin microspore te tat ti hi an atama an vo ani ten microspore kan ti ho hi
nichina kan soyang chia khan aron thang lian anga differentiation te development chi thang akal klang vek to nuwa pollen grains aron chuak do na ni kan ti khani ya ti chuan pollen grains hi aron pui thlina aron len to nuwa khanin engeni nucleus a nucleus kha ain divide chumi nucleus ain divide to nuwa chuan vegetative nucleus le generative nucleus aron chuak thina ta chuan pollen grains mature pollen grains kan ti ho a germinate mai thei to din munaron kha chuanin pollen grains kan ti han nucleus panni aron nei to thina vegetative nucleus le generative nucleus aron nei thina ni chu chin chia le bokilangin adot le chuanin hei hi anthar tanbun i alim thala kania epidermis pon covering in tiana hual veka chumi hual vek to nu hi pollen sacs kan ti kha achunga hen oma ti chuan heng ho te hi pollen grains an ni pollen grains kan ti ho hi pollen sacs chungan oma ni china kan soyang khan heng ho hi nakina pollen hi transfer ani don huna unmature huna pollination om don huna anthara changhen pollen grains hi anthar hi puak ke anga apuak ke huna pollen grains hi achua anga chon pollen grains ho hi thi te na mo lo le na nga tui te na mo lo le na insect ho te nan lo bo ma then chu khang insect inan bom kha pangpar dang an va bom le ya ti chon pollen grains hi the darin lo om thina achang chon animal so ten an mula an lo ka ya an lo pal tri la ti chuan mun dang le ram dang an vakal khan heng pollen grains te hi an the dar ta thina ni hei hi microsporogenesis ni china kan soi khani ya microspore mother cell PMC kan ti khami khan meiotic division an kal tlanganga meiotic division 1 akal tlang to nuwa microspore diet a chuakanga so microspore diet in meiotic division 2 an kal tlang le khan microspore kha pali alonia ni china kan soeng khan groupin clusterin an oma group khata pali zel om box hi wangin microspore te chat anti thina kan ti kha amaro chu heng ho gi alu than len to nuwa le pollen grain a lo chan to nuwa chuan a palia a group om to lovin a ran thevin anum do na ni hi microsporogenesis a diagram a entina ani adot le chuan pollen grains kan soi to onga pollen grains chu ni china kan soi to ang khan male reproductive organ stamen atangina ron siamani stamen chuan anthar le filament thakeng anthar chunga chuan microsporangium microsporangium chunga chuan microspores chung microspore chu sporogenous cell atangina ron siam ti ni china khan kan soi to a ti chuan chumi microspore so ron siam chu aron thang liana lo lian zela atopa lo puitlin to nuwa pollen grains alo chuak ta pollen grains alo puitlina alo rova thai danga chi anga triak thei alo ni to huna khan pollen grains kha organism rang insects kan ti te tin sava kan ti te tin animals dang te le thi le ruwa te point khang pollen grains kha te tak te an lo ni awangin zang tak ten lo ni tin ban tak te pon ni chung ho chu ti dar phur son alo ni to huwa kan pollination om thin kan ti kha chumi pollen grain chu tuna hian enge adin mun chia microspore atanga pollen grain aron in siam khan pollen grain chu eng ang che nge om ti kha tuna hen kan soi chiang la jol do na ni pollen grains kha ni china kan soi to khan alo puitlin ton huwa chuan a nucleus in divide to huwa chuan vegetative cell le generative cell a nucleus kha in siamani ti kan soi to tuna hena lem hi enila hei pollen grains chu ni hemi pollen grains hi ti hian alo om ta hi generative cell hi vegetative cell ani ta ni ti chuanin
hemi pollen grain mature pollen grain chu a structure chu tiang hi lo nia mature pollen grain chuan outer covering protective aneya outer covering protective structure boxy aneya chu environment harsh environmental condition thalwa po kha pollen grain kha a survive theina tur ta na pui tu ni chu hi a protective a hemi outer covering protective pollen grain tu a hi XII ani XII ania he XII hi outermost covering ani chumi chunga chuan inner thinner covering membranous oma chu aming chu intine ani hei hi ni chu he inner covering hi pollen grain sian ani boka ani hi chu a protective lu tuklova apana engeni anema amaro chu XII chunga XII nuaya aum ve thungani chu chin che elangin ti chon pollen grain chi stigma anu chi bom mora transfer avani khan landing avani khan pollinators manga thi aniemo animals aniemo insects aniemo savat aniemo chung ho wina pollen grains an pudara anu chi bom stigma avata khan pollen grains hi alo germinate hinani alo germinate chuan pollen grains a germinate kan ti chuan a omjia chu pollen grains atangin pollen tube aron chuak thina chu hi ni pollen tube aron chuak thina tube like structure sahi aron chuak thina ni chumi tube like structure pollen tube pachu pollen grain satanga aron chua tube like structure atia projection aron hian pollen a germinate antitani pollen alo germinate khan vegetative nucleus le generative nucleus hi pollen tube pa hen anron kal chuak thina ni tin he pollen tube pa hi pollen grain satanga aron chuana tura khan ong pollen grain sa khan XII na khan ong lai bi the areas where the XII is thin or absent antia chu jampor ani he jampora tak hian pollen tube pa hi aron chor chuak thein ni chumi pollen tube ron chor chuaka chuan ni china kan soi pollen nucleus ain divide awanga vegetative nucleus le generative nucleus aron chuak ta te kha he tube pa anon move out ta thina ti chuan he tube pa hian anu chi bom puya he tube pa hian azuda lu don ani chu I dan ani ya tin hemi pollen tube pa kha alo thang sei zela aron sei zela chuan aron sei zel pha khan nak akal konga khanin hemi generative nucleus kan ti zo ka hian cell division mitotic cell division akal thlanga ta chuan akal thlang to nuwa hemi male gametes pani hi aron siam chok ta thina ni ta chuanin ni china kan soi to ang khanin pangpar uma pangpar chuan parts pali nei sepal petals le stamens le carpel an ni ti chuan chumi ya chuan stamen kha apa sex organ sanity kan sei to wa chumi stamen a chuanin anthar uma anthar chunga chuan microsporangium microsporangium atangin microspores aron in siam chu microspores churon thanglian zela pollen grain aron chuak chu pollen grain chu germination alo omin anu chiboma watakin pollen tube jampor atangin aron siam chuaka chumi pollen tube pa chuan aron than sei zela khan pollen nucleus ain divide awanga cell pani an siam generative nucleus le vegetative nucleus akha tube pa khana rong khal chuak ta
chuta a generative nucleus zok chuan mitotic cell division kal tlang le chumi mitotic cell division kal tlang to nu chon male gametes pani aron siam chok ta ni ti chuan hei hi apachi kan ti tak tak akha animal sa chung sperm kan ti ang chi kha alo ni ta ni hei hi apachi plants sa flowering plants sa chon hi apachi ani chu kan chin chi don nia hei hi jampor khani ya pollen grains a germinate e pollen tube aron chor chuana tur khani chuan hei hi XII a covering khani ya XII ni helai hena omlovani helai a omlo wang khan por angin ong angin omta chumia tak chuan pollen tube pahi he pollen tube pahi aron chor chuak ta ni chu kan chin che don nia female reproductive organs a hian kal vele thung ta ilangin male reproductive organ chungchang kan soi to a tuna chon female kan soi ve thung don ani male reproductive organs khavoi khathan soi le ta ilangin stamen oma stamen chon filaments le anthar kenga anthar chunga apachi in siam na bom tur microsporangium oma microsporangium chunga chuan microspore sen siam thin chu microspore chu microsporangium chunga sporogenous cell atang narun chokani chu microspore chuan aron than len zel to nu pollen grain aron siam ani chu mi pollen grain chuan XII outermost covering le inner covering in tine ani chuan pollen grain chunga khan chuan pollen nucleus oma chu pollen nucleus chu pollen a germinate huna a nucleus a divide a nucleus pahnia chuak generative nucleus le vegetative nucleus ten ni ti chuan pollen aron tia khan pollen grain sa XII absent na layamo a ong na laya tube like structures aron chor chuak thina tube ang deuh aron chor chuak thina chu pollen tube ti ni chu pollen tube pa chuan vegetative nucleus le generative nucleus te kha anron move out ta thina ta chuan kha generative nucleus atang khan mitotic cell division kal thlang to nu male gametes patni aron chuak ani ti chin kan soi to ni tuna chuan female reproductive organ chungchang kan soi don ani nichina kan soi to ang khan pangpara chuan sepal petal stamen le carpel la oma chuta chuan sepal le petal ka chu non essential whole ani ta chuan a pathumna stamen kha male reproductive organ ani ti chuan apali na le innermost whole anti essential whole jingami achung ril bera oma kha female reproductive organ carpel hi ni chu carpel a chu aming danga chuan pistil ti ni ya pistil ti ni carpel mingdang chu pistil ani chu female reproductive organ carpel chuan 3 parts poimo deuh akeng tela chung chu stigma ador leya chuan style ador leya chuan ovary ale makan muang hian ovary chunga ovule om hi ovule ni ovule oma ti chuan thalama sa chu pangpar choi tu akuanga hiania ti chuan carpel chuan stigma style ovary nei ovary chunga ovule om chu kan khia tur chu he ovule chunga hian anu chi ain chiang ve don ani nichina kan soi stigma kanti akha hi ni stigma chu female reproductive organs carpella achi mor tongber achi mor par hi hek la hi stigma chu ni hi pollen grain dong song tu durani pollen grains kha heta transfer arun ni in pollen grains hi heta transfer arun ni in stigma hian pollen grains alo tria khan nichina kan soyang khan pollen grains alo germinate khan
Paul and tube pa in siam anga chuan Paul and tube sa khan male gametes te lo in siamin chu male gametes chu heta ovule chunga anu chi ne in fuse tu rani amaro chu ovule chunga anu chi ain siam dan lai tak tak hi next slide ta kan la soi le chu lo chin chia bok ila hei hi ovule chu ni hei hi ovule la ni ya ovule hi aming danga chuan megasporangium ti ani megasporangium apachi soina nga chuan micro ti manania microsporangium ti manani an thar chunga microsporangium amaro chu ovule chunga chuan megasporangium anu chi in siam na turbom megasporangium hi thungani ten ovule chian parts pathum poimo deu anei ve chung chu heng ho hen ni ta ni integuments hey integuments chu ni tina dot le chon micropyle ani micropyle chu hi ni tin nucellus le ya nucellus chu hi ni tina dot le chuan embryo sak embryo sak chu hemi bom pui a hlom pui soina hi nia diagram hi ni embryo sak chu hemi bom pui hi chu embryo sak chunga hianin cell pariat a chung te chu antipodal cell pathum le egg cell pakhat le synergid cell panni le polar nuclei alaya panni te hin ni hei hi ovule chunga embryo sak chunga hian cell omani hetiang cell pariat ho 3 antipodal cells 2 polar nuclei egg apparatus kan ti chu hemi egg cell le synergid cell panni te hian egg apparatus an siama he egg apparatus tia kan soi chuan synergid panni le egg cell hi ahom tel ti ngal ti kharya turania ti chuan he ta hin cell pathum he ta cell pathum alaya cell panni avain atotalin cell pariat ti na ni hemi cell pariat hi embryo sak chunga hian thina chumi cell pariat te chu engtin nge ron siam ti nakina kan na soi le anga chu hemi dan hi ani ole khati china kha tuntuma kan soi thei chu ni selangin next class ha kan ma ba ka thangin kan chunjom lai don ni